Shalom mahubata haganupan. Bapa inang niombah nami nama poso, naman dihuti kebaktian ibagas gereja on. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sonai homa hubani nasyam, naman dihuti secara live streaming. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ma. Hubani nasyam, ijape nasyam Marianan. Salam hita, hasomata, hapit sambilau, hapit siamun. Tahun hita, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih. Model ibadah ta sadarion, aima model C. Gorani minggu kantate, artini mandoding. Topik minggu, aima naibata man layak-layakon hamu bahan ni uhur. Ase diar dihuti hita ibadah ta. Ibagas Nahomi, pondok hita dirita, martonggo secara pribadi ibagas uhur. Naibata secara khusus hadir tengah-tengah ta. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goranine bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Jehovah do si parmahan au. Seng anjay hurangan au. Ipatudu doau bani sampalan namambur. Anjaha itogu-togu doau hubah parsaranan. Ipahisar do tonduihu. Itogu doau bani dalan hapitoron halani gorani. AGP mardalan au bani lombang bagas ni hagolapan. Seng mabiar au. Aihamdo makasomani au. Tukotmu pakon si mambumu do namapohi au. Hamdo na mangidangi au ilobe ni musuhku. Iminaki hamdo uluku anja hasil nipdo panginumanku. Dear layak apa idop ni uhurdo mangirik-ngirik au sadokah goluhku. Jana si holdo marianan au irmani Jehovah sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Martonggo mahita. Ham Jehovah naibata si parmahan banami. Terima kasih ma isombah kon hanami hubamu. Halani iparmahani hamdo hanami. Das hubani sadarion. Marhite na pasir sirhon haganup na porlu bani goluh nami. Ihato terima kasih kon hanami do haganup panobus muin. Marhite parsombahon nami panorang on. Halani ai ondos bamu ma parsombahan nami on. Nagabe hite nami mamuji pakon pasangap kon ham. Pargogohi jana anjari hamma hanami. Maka goluh kon dear layak apa idop ni uhurmu nagabe hataridahon ni haksasion nami. Nadop manandaham. Holong ma atemu ham naibata nami. Jaluham matonggo pakon pamujion namion. Marhite Tuhan Yesus Kristus si parmahan banami. Amen. Hundul makuria.
Puji ma Jehovah, ay marjumbalang do goran niin. Ibagas malas niuhur. Puji hita Tuhan, mandoding hita. Haleluya nomor 407, ayat 1 pakon ayat 2. Puji ma Jehovah naibata. Jehovah Tuhan naibata, ay marjumbalang dogoran di haganupan jolma say marsombama say hagolukon hatani also haganupan mambu tubuh mamalas niur gogbay pangarapan nolong Ningon do marsombah bani naibata. Puji ma ia pergogoh doin. Dodingkon hita ayat 2. Ningon do marsombah bani naibata. Puji ma ia pergogoh doin. Ulang marnalo jasa irikon ma rap membalu si hatani also haganupan mambu tubuh mamalas tiur gogbay pangarapan holong na tota rapan doding kon haleluya. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing jana pargogo naso tarimbang. Ibagas unduk apa toruni uhur, rodo hanami masopot kon dosa nami na bagal in. Gati do hanami lang martenger ni uhur hubamu, maruhur sangsi jana taruyun bani namasa itanoh on. Hotop do soya pangkop pun mu in ibahen hanami. Lang hubani gok ni uhur nami makaholongi ham. Hapasingon pakon hasitonganmu pe gati do ipabutak hanami ibagas diri nami. Ay mahalani hagalekon pakon hurang ni haprosayon nami hubamu. Bani haganupan dosa nami in. Marpangulaki mauhurmu benami. Ibagas Yesus Kristus siopkop hanami. Riap mahita mangindo. Ham naibata, hidup mahurmu baku pardosaon. Ham Tuhan naibata, paridop ni uhur apa parholong ate hubani haganup jolma. Ihasioli uhur mudo ase manggolu hanami ibagas holong. Dame apa halayakonmu, tapi gati do hanami lang mangasup mandalan kon in dopak hasoman nami. Hasadaon itongah-tongah nami pe lape songon na hinarusuh konmu. Bue do halak nahiranan bani buah-buah ni hapor sayon nami. Hajonjongon nami selaku garam pakon panondang. Inpe gati dolang yahugoluhkon hanami. Bani haganupan haurangan pakon dosa nami in.
marpangan juma hamben nami. Riap mahita mangindo. Ham naibata hidup ma uhurmu baku pardosaon. Ham Tuhan naibata Bapa nami, si mada kuasa apa nagok hasitongan. Doma ipilih jana ipapasing ham hanami marhite anakmu Yesus Kristus. Tapi gati doloang ihaujong-jongkon hanami pandiloon apa parsurumuin. Pikiran apa horjanami ari-aripe, gati dolang songon nahinarusuhkon ni uhurmu. Age pasu-pasu nabi neremu inpe, gati do ibahen hanami gabe dalan lau manundalkon ham. Rosi tanggung jawab nami, lau manramotkon na tinompamu marhite na melestarikon lingkungan hidup. Aipe gati do lolei hanami. Bani haganupan panlausion namiin, idop mauhurmu, sasap hama dosa namiin. Amin. Riap mahita mangindo. Ham naibata hidup ma uhurmu baku pardosaon. Tangar anja haporsai hitama hatani naibata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Makop-kop haganup do ia mate, ase ulang manggolu bani dirini be na manggoluin. Tapi ase manggolu sedia bani, na dop mate anja mulak manggolu makop-kop sedia. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata, halaniai pataridahkon hitama tanda-tanda ni pargoluhan nabayu, hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Undul makuria. Ambit langham rupeihu ale Yesus. Jahada rohmu makahui au. Doding ta haleluya nomor 134 ayat sada das hubani ayat 3.
bani ai hupuji ham Yesus. Ai dihut au itogu ham Tuhanku. Dodingkon hita ayat napatuluhon. Tangar hitama hataninai bata natar surat bani panguhum 5 ayat sada das 12. Doding ni si Debora. Jadi mandoding ma si Debora pakon si Barak anak ni si Abinoam bani Arina sasadai. Halani adong pambobai na mambobai Israel. Halani rosu uhur ni bangsain manggalangkon diri ni pujima Jahoba. Tangarma nasiam raja-raja, tarehon ma pinggolmu, nasiam si parkuasa. Sihol mandoding au bani Jahoba, mandoding kon pesam bani Jahoba, naibata ni Israel. Ale Jahoba, sangga luar ham hun seir, sangga roham hutanoh ni Edom, dugurdo tanoh burus langit, hombun pe manektekon bani. Dugurdo dolok ilobeni Jahoba, aima dolok sinai ilobeni Jahoba, naibata ni Israel. Bani panorang ni si Samgar, anak ni si Anat, bani panorang ni si Jael, lungun pasar Nabolon. Anja halak nama ningon mardalan hubani dalan nama ringot. Sengdong pambobai Israel, sengdong tongon paima bakit ham Debora, bakit songon inang ni Israel. Dob ipili Israel nai bata nalegan, masa maporang ia horbangan. Sengdong betaridah gatar agit tanja itongah-tongah ni 40.000 halak Israel. Lahodo uhuru hubani puang 5 ni Israel, hubani sedia na memberehon dirini, hubani rosuhni i tongah-tongah ni bangsain, pujima Jahoba. Nasiam na mengajak halode silopak, nasiam na hundul i atas ni parmadani, nasiam na mardalan idalan baritahon nasiam main. Manghyutkon sorani si parmusik bani ianan pambuatan bah. Idodingkon halak do ijai. Deyar layak ni Jahoba, deyar layak ni bani pambobai ni Israel. Tuat ma ijia bangsa ni Jahoba hu horbangan. Jongjong ma Debora, jongjong ma, dodingkon ma sada doding, jongjong ma Barak, arahkon ma na tinabunmuin. Ham anak ni si Abinoam. Amen. Martua dona manangar hatan indai bata, anjaha namre bagas kosi. Amen. Paimai saksihon hita hata hapor sayaon, dodingta haleluya nomor 245 ayat sada pakon ayat pitu. Namar mahani hita. Namar mahani
saon. Dodingkon hita ayat 7. Riap mahita jongjong. Saksion hitama haporsayo tain, songona sinaksihon ni haganup halak na porsaya isap tanoon. Au porsaya baninay bata bapa, pargogo na sauta rimbang, namano palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo tuhata na tinubukon si Maria, sanggah nape haliaban, marhite tonu na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turun hugaritonu, mulak manggulu humaninay mate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamun nebata bapa, pargogo nusota rimbangin, hunjai ma ia mulak magira, lau mangumi halak na manggulu pakon nodok mate. Au persaya bani tondui na pasing, bani kuria para sada nama pasing in, par sauran ni segala nama pasing in, bani sasapani dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani aguluan na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundul makuria. Paimay tangar hita galangan pujian pun danak sekolah minggu. Nah, lanjutkan holi galangan kor humbani seksi inang. Selanjutnya tangar hita ting ting. Dodingta haleluya nomor 140 sada ayat sada ayat 2 pakon ayat 5. Yesus Rajani Kuria. Yesus Rajani Kuria. Yesus Rajani Kuria, nabasi jangan bersaya
musuhmu isura haganu pagorimu. Dodingkon hita ayat 5. Isura
Shalom mahbata kanupan. Selamat hari Minggu. Terpuji ma Tuhan, boy ope hitai berepan orang bani minggon berkebaktian. Janah selamat datang mau bani nasam, mungkin ono ope onggam berkebaktian igi KPS Padang Bulan. Selamat berkebaktian ma bani nasam. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan, Majelis Jemaat Bakon Kuriain maka tahun selamat ulang tahun ma bani nasam. Anggota Kuria nomor ulang tahun Ibu Kamai Humbani tanggal 12 Mei das Hubani Sadarion 10 walu Mei 2025. Nomor ulang tahun Bani tanggal 12 Mei Aima Inang Ninik Susanti Pakon Mewita Nurangi. Tanggal 10 Tolu Bertalia Elizabeth Purba. Tanggal 14 Inang Nyonya Rasmi Dinda Manik Bapak Dias Raymond Pakpahan. Inang Regina Melisa Napitupulu Pakon Abram Sinaga. Tanggal 15 Mei, Inang Nurlisi Payung, Bapak Daniel Patorsa Damanik, Pakon Inang Nirmai Afni Saragi. Tanggal 16, Inang Erpelina Purba. Tanggal 17, Bapak Sunanta Jaya Saragi, Inang Neti Sophia Girsang, Pakon Alivia Amorija Sihaloho. Panjang umur ma yahaton hanami hubani nasyam, sehat-sehat manasyam, hidup berkelimpahan diberkati oleh Tuhan. Idah kita bani halaman sada untuk pertugas bani tanggal 25 Mei, ama koordinator Situa Jernih AC Hubas Konma bani grup petugas janah model kebaktian bani panorang Aima model B Pandidion. Nah, mengihut jadwal pertungguan Bani halaman 2 Boy Tonggor Hita Bani Jumat tanggal 23 Mei. Halaman tolu ting perduiton atap adong koreksi salah ketik pakon nasilap Boy OP langsung elaporkan ubani PMJ secara khusus ubani Bendahara Kuria. Jana dia titupa maya tanah nami bata haganupan anggota Kuria dan dumpa memberi bagal nihur kewajiban-kewajiban pakon persembahan nalegan. Saya Tuhan tama menambah pasu-pasuni bata haganupan. Warta kegiatan na perlu be sermon hadumuan sa GKPS Resort Polonia ya dongkon. Bani hari Sabtu 24 Mei 2025 pukul 10 pitu WIB. Marianan i Kuriata GKPS Padang Bulanon Aima manakasi ambilan si basaon tanggal 1 Juni pakon 8 Juni pakon ambilan tanggal 1 Juni 2025 sadalan hujai hari Minggon lang adong sermon janah yarapon hanami secara khusus subani pengurus sekolah minggu ase dihut ma bani sermonon halani membahas merpertemuan mai hubani namar tugas pesta menyambut pesta sekolah minggu dan pesta sekolah minggu. Nah mengihut
pendidikan pasing ya rongkon hita bani minggu naroh tanggal 25 Mei asih bani hita orang tua atau padong hita niombahtan nasihol padidion boy mendaftar hu PMJ. PA inang bapa pakon tupuan inang nomi boy tonggor hita bani kortas tingting. Namang ihu ting parlobe siol marhajabuan Aima Adelina Suciani Purba nyombani keluarga Legimansah Purba inang situa Laria Raja Guguk sektor 4. Pakon Victory Arifal Hutauruk nyombani keluarga Togo Tua Hutauruk inang Risma Mulyana Simanjuntak Hun Kuria HKBP Sion Bukit Meraja. Pamasuk-masuan ya rongkon bani Sabtu tanggal 21 Mei 2025 pukul 10 WIB Marianan I Gereja HKBP Sion Bukit Meraja. Namang ihut sadalno bani rencana program Kuriata ya dongkon hitama pertemuan pembukaan sektor pitu bani Jumat 23 Mei 2025. Domadong bani kortas tingting ta boy basa hita anggota-anggota na sirsir bergabung hubani sektor pituon. Namang ihut training peralatan multimedia ya dongkon bani sadarion siluk keluar minggu jadi hubata nadoma mendaftar atau penalape mendaftar boy do dihut bani training multimedia Aima kameramen operator vmix operator slide pakon operator sound system. Napor pudi sahali anggo idilah kita bani meja ilo bani meja ta dong do barcode pakon QRIS agak samar memang warna coklat. Patorang hanami naperlobe Aima QRIS persembahan BNU atas nama GKPS Padang Bulan haporluani atap isi hita humbata nasihol memberi persembahan kewajiban pakon nalegan boido isken QRISon humbani handphone tabe. Sonai homa nasadanai barcode untuk scan tata ibadah ATP warta jemaat. Jadi anggo scan hita barcode nasadaon boy maidah kita tata ibadah sadarion. Jadi setiap minggu anggo sihol hita mangidah ATP mandiuti membuka tata ibadah setiap minggu boy mai scan hita barcode nadong i meja tabe. Naima tugas-tugas kumben nami Shalom martonggo maita manonggohon ting-ting. Puji-pujian pakot terima kasih ma isom pakon hanami buamu Tuhan halani hidup pakon holungnya temu mangapa nami boy hanami marsaur pakon hasoman nami sakoria iki KPS Padang Bulanon. Marmalas niur hanami Tuhan ibagas nasi minggu na lewat doma iramoti ham perdalanan nami kegiatan-kegiatan nami hagenup kuriamu. Jadi bandi panorongon ibraham ope hasir siron haringga son niur huben nami marsaur ibagas rumah mon Tuhan bani na memuji martonggo pakon nasihol manangar hatamu tokinai Tuhan. Bapa nami surga hama tongtong naman ramoti pergulon nami ya Tuhan. Terlebih terima kasih hanami hubamu hubani hasoman nami na marulang tahun ibagas saminggon. Na dumay subutan nami bani kortas tingting pakon nalang isubutan nami Tuhan. Mangarap hanami hubamu sa tonggo hanami hubamu Tuhan andohar hama tongtong memberi hasiaton pargogo hubani sedia. Harapan nami Tuhan ibagas na martambah umur sedia martambah mahomani hapor sayang sedia panandayon ni sedia hubamu Tuhan. Bapa na surga atap HP nagabi harapan ni sedia bani pertambahan umur ni sedia on Tuhan mangarapan nami si hama na campur tangan hubani pangarapan sedia ya Tuhan. Bapa na surga martonggo hanami hubamu hubani laporan keuangan perduiton ikuriamon Tuhan malas tumangur nami bani piga-piga anggota ikuriamu nado mamambere bakal niur persembahan kewajiban pakon nalegan Tuhan
Nomor perduan bayi bani perduiton asibui mardalan tersa mendukung pelayanan ikuriamon Tuhan. Martonggo nami pasu-pasu hama sedia Tuhan, tambahku kama pasu-pasumu bani sedia. Ramoti hama homani usaha-usaha sedia pekerjaan sedia Tuhan. Tambah-tambahku kam homani hasiaton hubani sedia Bapa. Bapa na surga, martonggo doa nami homa buamu bani warta kegiatan ikuriamon bani hari Sabtu, Yerong kondo sermon hadumuan sa resort ikuriamon kekas budang bulanon Tuhan. Asihama tongtong masuk-masuk aganupan persiapan pengurus resort ibagas nama kubaskon sermonon Tuhan. Asiboy hanami naupat kuria hang tuah Tanjung Rejo Solagrasia pakon padang bulan sirsir secara khusus majelis sirsir boy mandihuti sermonon Bapa. Sonai homa Tuhan bani malas niuhur. Niumbah ni kuriamu nasihol mengadongkon pamasuk-masukan marhaja buon Aima Adelina Suciani Purba pakon Victory Arifal Hutauruk. Bapa na surga ibagas persiapan demi persiapan siria hama tongtong Tuhan na memberi hasiaton asiboy ahana doma iranggihon pihak paranak pakon pihak perburu Tuhan boy mardalan ibagas nadiar. Pasu-pasu hama haganupan keluarga asi bagas malas niuhur Tuhan horja malas niuhron boy jure merdalan Tuhan gabi pasu-pasu bani sedia gabi pasu-pasu bani lingkungan sedia Tuhan. Bapa ni surga bani haganupan rencana pertonggoan pakon rencana kebaktian ikuriamon pe Tuhan kenduskon hanami hubamu bani haganupan persiapan bani pengurus sektor sumai huma koordinator minggu naroh kebaktian minggu siang hama tongtong masuk-masuk sedia Tuhan asi bagas malas niur huma sedia mandalan kon horja pangidangian non Tuhan on matonggo nami ibagas gorani anakmu Yesus Kristus hanai martonggo amin. Oh Tuhan, tangihon hanayon, balosi pangindoan namion. Doding ta haleluya nomor 410 ayat sada pakon ayat 3. Pasu-pasu hanayon ganup narapokut ibagas horjamu. Doding konhita ayat 3. Riap Mahita Jongjong, Martonggo Mahita. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur ketika Tuhan menolong kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh datang hadir di tempat ini Bapa, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk keluarga kami yang Tuhan berkati,
Untuk anak-anak yang Tuhan pimpin sampai dengan hari ini, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami bersatu hati memohonkan pertolongan kami kepada Tuhan. Kami tahu Allah adalah Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui segala kebutuhan kami. Kami percaya kepada penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus bagi orang tua kami lansia. Tuhan melihat usia mereka. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai mereka satu demi satu. Biarlah itu menjadi sebuah keyakinan bagi kami Tuhan. Bagaimana Tuhan juga akan menyertai kami di dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada orang tua kami. Biarlah mereka Bapa terus menjadi teladan iman bagi kami. Memberikan nasihat bagi kami bagaimana hidup mereka di dalam Tuhan. Kami tahu Bapa, mungkin di dalam hidup mereka ada pergumulan satu demi satu. Kiranya Tuhan yang menolong mereka. Kiranya Tuhan yang menguatkan orang tua kami ini untuk boleh melalui masa-masa lansia ini di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, di dalam anugerah Tuhan. Biarlah mereka juga Bapa boleh terus menjadi saksi Tuhan bagi saudara mereka, bagi anak-anak mereka, bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang Tuhan tambahkan hari demi hari. Bagi yang lansia yang sedang dalam kondisi sakit, Tuhanlah kiranya memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi mereka, memberkati obat ataupun makanan yang mereka makan, agar itu menjadi penolong bagi mereka Bapa untuk boleh sembuh. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang sedang dalam masa sekolah. Tuhan, terima kasih ketika Engkau menempatkan anak-anak di tengah-tengah kami. Tugas kami adalah menjadi pengajar iman bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai orang tua untuk benar-benar mengajari mereka hari demi hari, untuk melihat bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang mereka bisa sembah, Allah yang sanggup melakukan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan. Tuhan, kami berdoa buat sekolah mereka, buat persekolahan mereka, agar kiranya di dalam masa-masa akhir ujian sekolah ini mereka dapat mengikuti ujian mereka dengan baik. Tuhan yang memberkati segala pembelajaran yang sudah mereka lalui, agar itu menolong mereka Bapa memiliki kemampuan yang baik di dalam mengikuti sekolah mereka, di dalam menambah kompetensi mereka, di dalam menambah keterampilan mereka Tuhan. Berkati anak-anak kami Bapa yang jauh mungkin dari orang tuanya saat ini, yang sekolah di luar kota, kiranya Tuhan juga yang melindungi mereka. Biarlah tangan Tuhan yang menjangkau mereka, walaupun mereka jauh, tapi tangan Tuhan menaungi mereka dan melindungi mereka dimanapun mereka bersekolah saat ini ya Bapa. Bapa, untuk anak-anak yang akan ujian, kami mohon pertolongan Tuhan yang memberkati mereka di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi sakit dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Inang Rasmidin Damanik Boru Purba. Tuhan, kiranya Engkau yang terus melingkupi dan menolong, melindungi orang tua kami ini di dalam masa penyembuhannya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada tubuhnya Bapa, untuk tubuhnya dapat bertahan dan merespon dengan baik segala obat, segala treatment yang digunakan untuk kesembuhannya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga yang ikut mendampingi, agar kiranya Tuhan yang menambahkan terus kekuatan kepada mereka, kesabaran dalam diri mereka Bapa, untuk merawat Inang ini ya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa bagi Porhanger kami Bapak Jesri Purba yang juga dalam masa pemulihan. Kiranya pertolongan Tuhan yang menguatkan, pertolongan Tuhan yang menyembuhkan, yang memberkati proses kesembuhan ini Bapak, sehingga Bapak Porhanger kami Tuhan boleh kembali bersama-sama kami melayani di dalam gereja ini.
Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk Bapak Pendeta C.H. Purba yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menaruhkan segala perkataan agar apa yang disampaikan Bapa itu menjadi kebenaran yang Tuhan berikan bagi kami dan kami boleh mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Riap mahita martonggo, marhite tonggo nani ajarkon ni Tuhan Yesus subata. Hamba panami na enegori atas, sana pasing magoranmu, saya roh mahrajaonmu, saya saut marosuni uhurmu inagori tongoon songo na enegori atas. Bere hamba banami sadarion ohaguluan hari-hari. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soma namar dosa dopa kanami. Ulang hanami bobai hamu parlajoan. Palua hamba hanami humbani pangago. Ay hamdo si mada harajawa. Pakon hagogohon. Apa sangapon sadokani dokani. Amin. Hundul makuria. Pasir sirhita uhur pakon pikirata. Alaho manangar hatani Tuhan. Alo hita hatani Tuhan, mandoding hita, haleluya nomor 380 sada, ayat sada pakon ayat 2, ringgas au pararatkon. Ringgas au makatahon hatani Tuhanin. Bueido halongangan humbani nahinan. Doding konhita ayat 2.
dami ninay bata na mangatasi haganup hauhuron. In maman ramot kon uhur apa pikiran na siyam ibagas Kristus Jesus tuhatain. Amin. Salom bata gadupan. Oras. Salom bagi hubani Bapa inang pakokurian itu hatta ijape naman dihuti ibadah live streaming GKPS Padang Bulan Sadarion. Ajaha Evangelium berita malas ni hurbata Sadarion aima humbani lakuan ni apostel bindu 10 sada ayat sada Rosi ayat 10 walu ugajang alanyai responsoria rapita tede au majahakon ayat ganjil na siapa basakon ayat ke-6. Dinihatan itu hatta sonon. Hatorangan di si Petrus pasal namasa Ikaisarea. Jadi ibu gay apostel apa sadina na Judea ma nadup dihut do hape si paju begu-begu manjalo hatani na ibata. Masuk doham HP hurumah dihalak na somarsunat anja harap mangan doham pakun sidia. Sanggah martonggo au ijope huidah ma ibagas panonggoran sada ianan songon hiyo na bulak martali kau patsi suhi-suhini turun kun langit itatan hulubihu. Ajaha hubugi masora na makatahon kubakku. Jongjong ma Petrus. Sayati ma anjaha pangan ma. Jadi marbalos masora ai padu halihon kun langit. Nadup pinapasing minay bata. Ulang hatahon ai butak. Bani panurangai jongjong matulu halak ilubini rumah ianan nami ai mana sinuruh kun Kaisarea marayak au. Ibarita kunduban nami sonaha pangidah ni bani malekatai jongjong irumah ni nama katakon bani suruh mahku joppe nama ngalopi si Simon nama goran si Petrus. Tapi senggah mulai ope au marambila ni jai sugup matundui na pasing bani sidia songon na hubata mukah ni ondi. Jadi angkoi bere na ibatado bani sidia si bere-bere ni songon na hubata dupur saya si dia hubani Tuhan Yesus Kristus. Sonaha mabui au melanglangi na ibata.
nasya masoman buido HP terjadi tene AGP margoran susian di Yesus ma langsung pedita dah lang situ atak samas susian apostolos utusan apa piga na persaya na mangiri ko Yesus tapi lang boy iya hap kudupe so nahaguluh narap pakun Yesus so nahaguluh na persaya hubani kata ni Yesus bahkan ang goynonoy hita ambilat tahun sada do pigarija panorangay da ang gugarija nurula pigarija goran nyo alani lang i Jerusalem perlu juga gereja atap na persaya bani Yesus isubut halak Kristen sanggah mertupu si dia on i Jerusalem HP di anggoy basahita hubadi ayat 2 on ayat 3 tene ahaman ini si dia masuk doham HP huruman di halak nasomar sunat anja harap mangan doham pakun si dia Ombahata di sidia sanggaroh apostol Petrus han Kaisarea mulak ku Jerusalem ajahabani ayat sada takas ijatat Lukas ajahai sobut nini ibu gay apostol apasadina da Judea manadup dihu dohape si paju begu-begu majalo hata ni naibata mitor om sambutan di sidia hubani Petrus ay masuk dokam kape hurumahan di si paju begu-begu oli takas ision ay mahuruman di si Cornelius lang pitah masuk rapmangan doham HP pakon sidia bahasa si Maluhut terjemahan di ihata bahasa Indonesia berbeda pikiran ayat sadaai ratopatan bahasa Yunani iterjemahkan Bibil KBP Bibil Toba nini anggo Bibil bahasa Toba ibadai nasidama si Petrus ibadai lang ihata Totu bahasa si Balungun lambok do tene ihata nini ibadai masih bui terjadi nasono kita kedupan Totu anggo apostol utusan ni Kristus pe sonai mahape sikap misi dia sonai mah pemahaman misi dia sodaha usedonani anggu kuryai salinari on tahun pertama di dup naik ope Yesus kuria ai sada ai dopi domba bitor muncul persoalan nasonai ai pihak naligan lang da botoh ise bitor melaporkan keadaan di Petruson huba di sidia namar tupu i Jerusalemai transportasi Kaisarea hu Jerusalem lape dong lancar tak mobil pakon naligan langa dong telepon tapi bitor des berita huba di sidia soron si Petrus Totu Petrus pe kage pasalon kage dagadupan para hando pe kiada atta sonari tene marhite bagi-bagi ni
alat-alat komunikasi panoragun. Bui pudas-pudas beritagi. Bui pudas-pudas namasa naboto. Anggo odi kuria mitor do sopat ibadai si dia si Petrus. Sonahanani ibagas guluh ta ata gati do marhitay na miskomunikasi. Gabi jupah na sonon. Si pata ho na badaan mamarhitay telepon. Si pata na masam-masam tene buy terjadi. Baruhan nami mendupak ko sada paguri di kuria marumur 21 tahun. Bujur duga nian bapak on. Tiap pagi ikiri bibana dotong hata ninay bata hubani kuriyay. Itonga-tonga ni keluarga. Tapi parah madaburi na. 5 hari keluar masuk opname i Jakarta. Agitus terang abang kudoon. Ay masih tanggal 10 siya lawa nabi ku Jakarta. Alah di domba kerja bagal tanggal 10 lalu. Masalah ia analisa dokter ay ba? Handphone bapak itu pak. Bapak terlalu banyak tergantung getarannya itu kepada jantung bapak dan kepada keadaan yang lain sangat mengganggu ini dokter. Ay bagi tuluari dope mulak ke rumah sakit. Masuk use. Tagadupan. Asih hidu dikuti. Wow, perlajar doa habari doseku tahun 70 orang. Aima Mr. Bell halak Amerika. Hani mahiba do hani mapar Indonesia. Benggadu idahan amin na siya magomar telepon din. Lapi dong handphone dia da. Hanami madong handphone nami dani dadong begalge. O na siya hami jon. Otik-otik telepon otor. Hiba dun ini. Ajaha. Tahun 10 memang adong mahen pokku. Iku dia pe humuwage. Sukod na hiba maduro. Hape ang gubadisi dia gan. Itu bikin susah nini. Tagadupan. Ibagas gulu tapi boydo sokon namasa na bani apostel-apostelon. Khusus ni na idok pakon di Apostel Petrus. Sudiro hita marsikapi ay. Agi tunga-tunga di kuria. Anggo iso buti bagas perikop taon. Nini masuk doham HP hurumah ninalang marsunat. Anja harap mangan pakon sidia. Masih songonai ope pandangan ni apostel on. Hapi nung may saksihon si dia da 3 tahun rapa ko Jesus. Lang pidahay may saksihon si dia tarsilang Jesus. May saksihon mati ikubur Jesus. Doon may saksihon puho adyaha o 40 hari marsahapi pa ko Jesus. Doon may saksihon naik. Anjaha 10 hari dok naik. Rotod do'y napasing. Tapi masih ope buy sonon marpadapot. Totap si dia badi tradisi nah lama. HP dumma susian ni Jesus. Ay kan persoalan sunat doon. Erak mangan doham HP. Pakos si dia nalang marsunatay. Ijabunia haidu ham HP. Nih mindset lama. Cara berpikir lama. HP do magabi susian di Yesus. Gabi terjadi marbadai ibadai. Mararti doai ianggap si dia do diri di si dia si tongage
daripada apostol Petrus. Alanya ihata apostol Petrus. Tagadupan. Gomma terjadi da sonon iba ditupuan. Ay boy do peni duhurta. Sokon goran ni mingguta sadarion kantate maduding. Maduding omat dua dona boy maduding. Di ku sektor opat na tuarisada pertongguan. Na icatat ba di bibilta sonay age iba di piga-piga ahli budaya na boy maduding hapeti no paninay bata dua do malekat apa na porsaya legan nila kanong boy maduding adya ha maroso tumang do na ibata mabigi duding ni na porsaya. Terima kasih situan luar biasa do. Kan anggo pahlamay bubahon sitong do digay yang kak do jiwa di jolmain hatta nohon huatas kan maduding duding di dapur saya maroso tumang na ibata mabigido ni dapur saya kan tadi cuma sonaha maduding agwadong do mabadai na mabadai peto tulang boy maduding. Na ibadai pe humani lang boy maduding. Kecuali goduding ni sungguh malang nasibku ini kan. Sunay mabana tarokon. Lang hupuji holong kamar bida dukan. Golang da paling parah ni rahanan maau mati ini nate. Maduding ni anggona mabadai apa na ibadai. Kantate goran di mingguta sadarion. Gosonay sundia do asehita boy maduding badi gulukon. Ata sundia pe persoalata inangku, bapakku. Sadaduding na jeges tumangdokkan ambit langham tupehu ali Jesus. Ayah habidah urang. Ada suku kita Bapak Sinagaay. Ay do kahamay manggolo. 21 tahun marati makela. Hadoding na bani guluhon. Orong-orong do. Atap agi agak pahit. Ay Tuhan tarima. Sunay do makela. Puji Jehovah alitun duyhu. Lang sitak ko na ubigu buat to na. Lang. Ay halak na madili duay. Nasomar Jesus duay. Alanyay nonoy hita ge bibel taon. Teks ni abilata. Dup ipator sator sa Jesus si Petrus. Ipaubah mindset ni. Cara berpikir ni. Inopakon na masa ay. Tenang na sa badada. Ay masih tenang bana. Ibadai tong do ibadai tapi nini ibani ayat ayat tuluai ayat 4 jadi ipa jojor mahum badi mulani ipa torang si Petrus ma nama saai ida kita ibadai pe ala ni domba irobah Jesus. Goran ni bingguta ay ma topik ta. Isobut atau kita ne. Naibata malayak-layakon hamu bahundi Naibata malayak-layakon hamu bahundi
Dopi rubah dari bata mindset cara berpikir ni Petrus. Ipa jojor bana mahagadupan manggilai tong ijay na manggilai. Ipa jojor mahagadup na masaay. Kinuloy hitage. So naha perpajojor ni Apostol Petrus. Dini ayat 5a sanggah martonggo au ihuta jope. Hui dah maibagas panonggoran turun hul langit itatan hulubihu. Dahida takas di perpatorang dia. Ayat onom hukawah kon hupapakai hui dah binatang si opak nahi na itanohon na manjulur apa na liar apa manuk-manuk na iawang-amang. Nini itatan huatas hundatas. Ibu bakulubi ini inonoi maijay na sohalal pakundaligan takas pakai inonoi Apostol Petrus. Hubogi ma soran ini jong maho Petrus sayati ma ajapangan ma hidup. Pola pikir na lama ay mana ibalo si Petrus ibani ayat sia ayat 20 balos di Petrus lang Tuhan lape ongga masuk ku pamangaku na budak apa nalang pasing. Totu inonoi may jay tene iwo kan. Inonoi may jay humani sagala namar nasuboy panghanon patang. Inonoi humani bisada kasoda pinamayati Pak Purba Sekretaris Kuliah niang. Saya hati paham man ini. Oh nini Petrus domu hubani tradisi. Domu hubani pikiran na lama. Lang Tuhan patang doi. Lapi ang masuk ku pamangat koda nini. Inang Bapak. Memang gue bagas Bibel tagi. Baru pe dop bahan na sumbang. Adong berita ipangajolma binatang. Pinahan. Gulay. Sebelum dia hilang. Tapi doprokti tah markite si Musa takah malatar belakang niay adong mause nagabe patang. Lang boy dah nahi opat na sonon ni pakudnaligan. Ase dasubani na dua tahapai sonay makiadan dasubani zaman ni apostel. Tapi dup kiadaan na terjadi Kaisarea on irubah na ibatama HP. Ay do senini bani ayat siyak nadup pinapasing ni na ibata ulang hatahon ay butak da. Asi dahita tolu tahap pa yang gue bagas bibelta. Asi boy do ipangan halak karisten baboy. Betolu pe boy do ipangan. Boy do hatartawa bapakon. Enak do betolu kan. Boydo naso boy unang niyan uhur ni ge maralo na di ba nang rarat do ulok pe yun aduh nini buat panggang kita ganu pa naman huting pe hatahonon ay mabatas ni tapi di nanay bata nadup pinapasing ni naibata ulang hatahon na butak ay butak. Sapi atahon si Petrus tuluhali ay da ihatahon dupay itarik ma kaiday hulhangit. Ase takas do ni Petrus na masaon itarik duay kumani mulak hulangit pagidahan niyay. Dagadupan marubah pola pikir.
Alani ay lang pala ipatuga hijon saut doy saya Petrus sa lang, tapi ipatuga use berita na paduahon. Huidah matuluhala jong ilubini rumahku. Adjahata ditunduin hubahku ni Petrus ulang sangsi ho mangirikos sida hukay sarea. Lang pala hape mauli benday bata. Pada son rencana ni merubah pola pikir ni jolma. Huidah tuluhalak nini. Ad-Jahadini ibani ayat 10 sada 10 ayat 10 tolu 14 ibarita ko parumah nay kay saya aima ase husuru mangalopi si Simon margoran si Petrus hata konon ni dubamu hata nasihul paluah kon ham apa haganup sin rumahmu subagit ron si parumah na ikasarya ay ipatugah mada rodo kata dinday bataku bakuda asing usurugan mangalopi ham nini ay mangalopi na margoran si Simon ay si Petrus subahita nonoy kita ko lisod dia proses niyon ibagas guluhok tapi ini anggona ibata maben skenario kapasal guluhon lang adong nasalah lang nalepak kita do nagatige ningon skenario ta rancangat ta na jadi niya tahon parumahay mada na perlu ayat 10 patay hata konon ni dubamu hata nasihol paluah kon ham apa haganup sindur rumah mani parkay serya hata konon di dubamu nabuy paluah ko kam apa parumah Oma abilan nama dia rai Oman sihol kata konon dia postil Petrus subamu suruh ia lopi cuma anggoon das subani na isubuti baga 9 tahun ay masih Cornelius naha pendapo ta na isubut ni ayat 10 opaton hata konon nido bamu hata nasihul paluakon ham apa sin rumahmu persaya dohita Injil nasihul pada son di Petrus ay mahaluakon lang pitah bani bapak na betengon tapi agen sin rumah ni anggo bapak parubaho persaya ay dosen ditorisuru do mangalopi si Petrus marlaku dope hataon inangku bapakku agi sonali hata konon di dohubamu hata halua konmu hata napaluah kokam anggo dong nakurangan ni Jesus do hartuki mak pindahi mak pindo mak maklaku doon ang guadong ibagas rencana na dia pebani goluhon sarak ni perlu pindahi harajaw ni day bata dopay pasauton di dohaganupan na perlu bindima ang guadong daburitan natualisada minggu da salpu inang sektor 4 ijaihan nami idilo martugas ge ay mapasal sita bita halak na pa dalang pahala terkenal na biasa-biasa tapi luar biasa jangan kan daburi ni pamalum mati pitusomay tabita hata konon ni dobamu hata nabuy paluah kokam
pakon parumahmu. Sonari masam na boy geor tene age irumah tanggani termasuk si Irko Jesus. Masam habiaran age pasal nioba badi jamat tahun alani teknologi na maju. Tapi por saya do au kata konon di do bakku kata haluakon hubakku agi pakon keluargaku atap kamalo okku do hubain hahibat okku do hubain angko na beteng badia bilanoni surma Petrus ya lopi Petrus atahon rohku rumahon dini bapakku hinangku mari ase boy madoding kita hata ni na ibata odo na boy paluahkon odo na boy patorsahon masalah pasti dong gari apostel sokonom masih hadapon na apalagi padita do ayah padita maribang apostel tapi kok bisa ya? Otik naryati. Aido sedini bani ayat 15 sanggah mulai ope au marabilan sugup matundui na pasing bani sidia sohon hubata mukah diondi. Oman ini hasaksiannya Apostel Petrus. Ase unang yang gap na siyamda pitak kubata sogop tundui na pasing pitak kubata na ibata parduli huba di sini pe sogo do bidahita iya na ibadai gabe pada son abilan nama diar mahubani apostel on ajaha terhujung ni magelah nono hitagi ayat 10 marhiti hatorangan ni Petruson perlubi 10 asip masih dia 10 ipuji si dia manai bata 10 ce dihut do HP berisi baju begu-begu ibere nai bata hamu bakun diukur. Ase langa dong pertobatan, langa dong hamu bakun diukur. Angkulang si beri-beri di dai bata. Usahata lang terbaik. Ajaha marhiti ayat 10 sihul ipatakas ipertigas. Mereka mengubah kecaman mereka menjadi puji-pujian. Oh mana perlu bijubah di halak anggo irubah naibata mindset ni lang bicara lama lang be tradisi lang be si bere-bere ni opung alani isunat pakon naligan lang irubah. Sudah pangak di Petrus tene. Anggono kan yai kecam sonari ipa puji-puji. Lang maol bani dai bata marlubah sonaha jolma namar sogam diuhur bata gabe manis. Lang marhite parmanison. Lang. Tapi boy du dai bata marlubah. So dia adong inang na perlu asetor sanian Bapak ijabu bersikap marsahap hubani. Anggo ola nindai pajenges-jenges dotok kiduai. Tapi anggo idohori ibe kita ipangidoh kita Tuhan itong gohoge. Atap sabalik ni. So dia ase kecaman bui gabe puji-puji.
paduahun. Mereka tidak hanya menahan diri supaya tidak berselisih dengan Petrus, tetapi juga membuka mulut mereka untuk memuliakan Allah ida kita. Anggo sebelum di dia sihol nian berselisih membadai Petrus, tapi gabi ipuji na ibata. Napatuluhon sonaha ase ibagas guluhon namin si dia bersyukur halani kekeliruan ajaha halani ipadiar gabi si dia rap memuji pasangat kon naibata. Lah dia ase terjadi keluarga keharmonisan use ambilanon patakas kon. Nini bani ayat 10 opatai hata honon nidubamu hata nasihul paluahkun lang pitah paluahku kam tapi apa haganup sin rumahmu lang pitah hubadi Corneliuson tapi agi hubadi apostel na Jerusalem om manay hadapi ni Petrus. Selamat tinang. Bain kita guluhon guluh namarkan tati. Tapi robah dulu mindset tak unang pikirat tanamin iihutihu kita ge. Tapi ahado harosun inay bata. Napatang PHP buidu gabi harosun inay bata. Anggo hatani i tangihok kita. Selamat bapakku, selamat inang. Say sau matongon pada sonni duhubamu hata haluahon sonai agi hubani keluargamu. Amin martongo mahita. Tuhan na bata bapa nami. Gatido Tuhan pergumulan na ihadapi hanami bani kuluhon. Agepe do mamargoran si irik kon Jesus sa nami. Tapi Tuhan maningon pikiran nami, uhur nami na lama, ay namin maningon jupah agi hubani asoman nami. Ala niya Tuhan lang boy sonang hanami mandala ni kuluhon. Lang boy hanami markantate, mendoding kokam, tapi doding di dunia on ay doding apa orang-orang nami. Holongatimu Tuhan. Anggo Petrus irubah kam pola pikir ni. Irubah kam mindset ni. Gabiboy torsatu han hadapon ni. Agi hasoman ni apostel na sopat marpandapot lepak. Bahkan membadai diri ini agipe pada skon hatamu namin Petrus. Holongatimu Tuhan. Urupiham ganupan bapa inang agi nama poso. Ganup hanamion. Agi kuriamu ijape managihon ambilanon martonggo hanami. Anggo Petrus irohiham. Iparsahap kok kam. Ibereham Tuhan panorangion. Bereham mahubani ganup hanami Tuhan. Irubah kanami cara berpikir nami bani goluhon. Lang tarikat bebani hasomalan bani tradisi apa bani dunia on. Bani hamuraon hagabion hasangapon. Tapi bani hatamu aima Tuhan ibe kanami guluh nami marsahab kam hubadi ganup kuriamu. Holongatimu Tuhan. Ase hubamu mondos konon nami dili nami. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kuliah di tuhata, paima yundusok kita galangata, tangar kita malubi hata ninay bata na gabi onjolan bata lako manggalang. Ay manatar surat ba di Pesalmen 110 ayat 10 rosi ayat 10. Bamu magalang konok ku galangan puji-pujian. Anjahagoran ni Jahoba mapadilo-dilo okku. Bagah-bagah ku bani Jahoba hugalarima. Hugalarima ilubini haganu bangsani. Sonari ondusok kita ma galangata hubadi naibata. Tuhan, Dia tetu pamabamu, maniganuk Dia nilayakmu. Itogu-togu ham tong-tong, hanami natinobusmu, ase mardalan, bay hasit tonganmu. Ham Tuhan, pasada ham kuriamu, jana tong-tong irahu tolongmu. Sauhur sapan riyama, marhasada na togu, riap sauyu memuji goranmu. Pasuh-pasuhan garupan parambilani, asesai linggas jana tong-tong hoba.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangunduskun galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami harohan ni haganup. Humbamudo harohan ni pasu-pasu huben nami. Iberi hamdo ban nami goluh apa hagoluhan hari-hari. Ham Tuhan ijon yonduskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu nadup bineremu inban nami. Sailam bin margogoh matongon hanami ihasomani idup niurmu apa pasu-pasumu bani naman dalan kon korja nami. Papasing hamba galangan na ginalangkon nami on. Gabi galangan na mismo ilubi-lubimu. Asilambin ihargahon hanami tongon. Diar nilayak pakon pasu-pasumuin. Marhiti na pasaut kon harosumu. Humbani guguh pikiran apa sinadukan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Jalo hamba galangan pakot tongko nami on. Amin ganup bineremu in tondui pakon aku laku. Ganup bineremu in tondui pakon aku laku. Osana gogopin losi kaganup artatu uhon doson inbamu sing pahusono. Laku manasiam janah tetap manasiam ulang mubah-ubah anjahalam bin surung ma ibagas korjani Tuhan in ay ibotoh nasiam sidu nasoya halujaun nasiam ibagas Tuhanin. Jalo hamba pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibatamaham. Isundangkon Tuhan naibatama buhini hubamu janah maidup mauhurni mangidaham. Idup pakon Tuhan naibatama buhini hubamu janah ipasorap madameni hubani tonduimu. Amin. Salomau mata Tuhan Yesus makasomani kita tong-tong horasma.